Ia, o le temi masani o Tofi Vasta tasi mai le vaenga le Samoa Market. Le foina e sila mai mai mo mai ai. Ia o aluatu le dado fa salong fa businessi mai le Samoa Market. Ia ile whainga e te whai ai ia whaataunga i lunga online. Ia le vaenga nei le Samoa Market. Fa whaingo fi ai whaataunga le foi vai tau. Ma to vatasi ai ma le whionga ia a forma lupe matasila nei tae au. Ma loro soi forma nuia whaatara vatu a forma lupe matasila. Ia ma loro fori sopo nei tae au. Ja, talo fa lau fianga tu tawa. Manu tu tau langi mo tu tele, ja. Le ngata voi leo le fafonga so tatu snu le nei taiau. Ja o malanga tu fo e fataluina fa ma tu tu nei aso le ngata lea. Ja, o alo fa nau ya on. Tatonu ja sa tato maua se ya sauta mafia fia mas sauta maman wia mana yela sale telefa longo se di potio leo fa peo ise so bla vintu ya ole faftaina fa fo ide tu ona sa saunga le mu me ya le ngati le fa talo fa fo ile e le fionga ya tu pa e tu le scan de la li puleo se matu company Samoa Market ya le ngati le o fa inga benga palole on sai fo ide Jamie for busy, yeah. Sa fenga for imara company, yeah. Malole, so for malangi manita. Yeah. Good morning, Malole. So for manuia vataravato for nita yao. So for manuia le nita yao le panga la tatu company Samoa Market 65 Radio. Yeah, mai so malo la tunu wala usu le nita yao, fa na uia onga, yeah, mai so ngaluenga mtu te fa le nei aso. Fatalo fatu le nita yao. Nalo. O koles company so le mkwa pisiali le Forest Day. Oh. Pakau kia soli. Kau kia, Ia e matau tia foi leanga le leo ne o tāru tangata mai fafu. Mele o ke o te iloa i ele o tula foina la vatato e tato vainga le o tunua mau. Faftai e lalo fa mai mo mātou sa moni. Ia me se lava o nei tama, sa fasino tonu i eile. Ia sa fai longa ina. O la le o kasoi. O mo kau whaki a fua. Le kau avisa u sa kua la lo ele tlainga tupa pe mai ai aska ko helicopter o le winga la tala voya le wala ke mi pisi fai o poloka la pe mai el poloka la lo ala ke fanga e ngule e wala le helicopter ke live o ka e wala ka venga sila e tupa e wa pe o langa fio le IT wa mianga le wa kidi vai mo me o lo fo ia le THR ni o Australia ma ko wa ya drones nga la popo anga wa alu ma le pusa ho ile ke ala ai nga ku ala ko la pusa mo ya la ala fa la bra ka ko lo le Australia la ko fo i mai le drone a winga ka ko sa ka la ko inga vanga ama ko ya menga au ai ko ya mianga e o i ka ko loka le wa Tele tavale a wala kikira wala. Yeah. Pawan me ka ko fai pele me o ya. Ia sa le le ia. O le fe o lolo tato e tele manga ala e tami. Ia wa ia talo pe lima ongo ko sa ngo fai ngaruenga le ki o kukuila. O ai sa mai o leong e ke alu o fanga konga e sa e ki susu i muringo o fe fo i ngo uti. Ai mariele a ko fo i ka mai o so ko samsi. Ia wa ka sera wala. Ja, leka ko ole ai ngai manga ala e kau e uila. Ia. Tato anga ia Tunisi vai nga wai. Ka foi nga lu kala ngoma di po nga ma ro TikTok. E fia e tu so TikTok ali. Le mamalo la tunu. Pero ta ole le vai sura o te. E se la un fanga ta ta. Le mo fa ia la sa o ko mo le mo fiku wafi. Wow. Ia sa fai lava la ile tele au likes. Au shares. O me foi o ele i ola sauta ma aku ia ka e follow up o ai winners. Tole. E ke lo ari la kala mongi ari. O ari lo maku mo ko inga fai TikTok. O no le man me o fai longa. Ia. O ana fisa presenta ia winners. Vai tolu fai longa. O le fai longa mo le lua mo le tolu ia sa pepatala o lo se lau tala se lau lima sfutala se lau tala. O fai ngala fai isa e fili le man malo po fe fa inga e fitau sami. Ava tu le no pepo. O avele ia le vacha. O le ai. Ia o foi.
Pamajo, Ia. Aliki, ia ma George's Pizza. Wow. Na ia vaenga na sa manuia na file ile mato challenge le na fai. Ia. Kan fai mai molisi skato le fair. Ole le wo suite wila ile kitchen arts. Messina. Messina. Ja, daar lijkt me follow la compagnie Samoa Market. Ja, maar salo pela missi masina ni. Ja, ai. Pa na wat santi. Mana ia te. Wa na fi foi sa fata no ni si ma to to so le Father's Day promotion. McDonald's sa se foi na fi te lo tatu do si Father's Day na se ia na fi na o lunga tatu winners tatu lives ma vainga fa pena. Ja, o sida tu tatu do so Father's Day lo fa winner pe. Ma se o lava fa ingol masina ne. Malo fa tai tele lava ole no mata le to at no sin men na fia for fa tai lava. Ma fa so foi le ma no ne le tai au. Ja, o ye tatu a inga ya tunu mama. I think it's rather sin mai fa tau na lo tupi. Wa on me amoni ale le to mumo nei taro tangata mai fafo. La fo tu le vai aso nei, la fo tu le vai aso lea, la fo tu le si vai aso. E umar ma singo fa nga la fo mai. Ya mangkua a saula ku pe mi. E me fai fo fa ku ka nge, nga mai ave fai la fo nga lo mangkua. Fai la fo nga ko ing. Kangola ka kai fa fo fai mai fa tau ya auto. O me tau sielo ma to ma to in. Ele umar vai aso e ko vidia. Wa umar ka nga reisa. Po umar ka nga suka. E ma fai nga lua koru po le masinga ako. Ai maroa. Ele wata wol vai ngale ele to ina no foi America. Ia. Sa so tai me foto inga na matanoa. Mato ina sole. Aftai mo la una. Ona sa la foto tu pe lo matoa inga. Fa mato fali. Masalo li liu le tu pe fasu wafi. Fasu mo tu pa fe tala Samoa. Auto ina no foi America. Ta po fuala ia sa ya singal ben. So le fa met ko inga ya so le kilo e ka ngok Samoa so le fa ka vale fa si no fa ka vale le no po ve wa le scoop ya o ta vol va inga ya ona ma fa lo to ina de fa nga so ya e foi lo to ina le to e so ngi na scoop sa o le la papa o apa piliki o fao me umala pa o me ngor ki diva ia le tu e sausi tu o le vaenga na pene e sau no le ma le o la wana malo ia sau no ini si vaenga te tau si le fia le tunu tado au nanga fa mo le fo ya malo si fo o le vaenga ia le e me si al vaenga ki liva ia pe o le vaso le ntia so mato mo le mau o le onanga 665 le safso sante le ki liva le vaso focus e la kule lo fasal la ngola skofi ai pisi ero lo matira la sfala e ona imaenga ia o le fainga o fata o le sa fai lo vaso le ntia ia a so sante le o le vaenga le ki liva ia mai sai na to ele o nga fatia le o mai piki fa ka o mai sa ya fa nga mai tatu ki liva o no ya so uma ya ma o le foi uma la son le i o akla kulo ia lo maksila ya maka ya kiriva o vaenga si vaenga ta wale vai do malo la tunu o no winga sau fa tau sau i marko kongel kiriva le ma se mea e toi le extra toi pe no lo fatali mai tansa paiale le foi kiriva nga to la woka ya pe mo fo se isa aswa stalo foi le ele ma fa pe na Samoa market o le una nga ia Samoa market na ia fatanu service fa fa Tofi so animal malo la tunu la tu fatanga ya o le si va en el process ia le fa tala va ya so tona yes a fa yes va en tsia mamna materia ya wala o ton lo e lo lim tolo pe immediato Facebook page ta no ai da uta o le fiona foi a foto to ki di pasole pa pisia so pe na tatano o le ki al fai tot diva a diva wan a faso le stona
Ia pe o piko ako ale wala ki fola le makulot. Ia lo ta ko ale piko le la ia ana. Ia. Ia pe wala ki va ali ki wale le kuda le ia. Ko ka le. Ia sa mo ko sa mo wa sa si ya kafe fe. Sale. Ole ai ki na fai ole alu tu le fa ia lo va na fai. Okay. Ia e mo le tu le fa te tele malu so ta tu tu. Tu lo la papa ia tu no. Fa te tele mo le fa ngai na ole. O le aunanga Samoa market. Ia wala tau si ina o tātou ai ngai Samoa nei. Ola le mea o lo ma furi e wha taunga le tunu me whafo. La join nga o loa. Tau mafa, building materials. O tātou ole. Tulo wal whafo ngā le tunu. Tau Samia. Ole lamu. Lamu. Peo vaenga nā wa telefoni na misai tangata. Ia. Wow, afa pe o le vaenga na lo le lifa i ai. O la si le fia taru tangata i whafo. E tau ngam fia ma mau ala tō mea aina i lo tātou. E a wai pe o le tasi na vaenga o le strako i tātou aina i nei. That's the truth. Yes. O le tūlanga fo i le lo le tau o mea aim toa tau ngā tālafa. Afa pe e fiso soani mai whafo i vaenga ia. Ia o te loe mtoa. Te le wha mama menga mō tātou. A ta tia mai me fa lotu me fa lo fa ta le ta tu ma fa Le tātou fai. O le ima tu Father's Day kompo. Okay. Wa uma o le tu fatasi la compagnia Samoa market mo le Father's Day. E tango fi. Kompo sa nga compagnia le sa pu Samoa pu sa susu ko masimo le ham. E ono ia kompo mai le Father's Day. Ja, ma sale uma verso nei. Okay. So and ma wala available. Available la termine. So la tongo fiel la tamna termine Father's Day compos. Uma stona. Le va tu vale si le si avendo mon malo la tunu. Ya mo la tu fa tanga fa ma le wale si le pisi ai fa. Sa Fa peso ma ya fa wai me lo fa sa ta ma a disto le la fo. Ya a wote polo le la no. Fa ma la stona. A fo o le alto inga te le o fa tau tupe. E ma faina ngata mai fa tau dana fo pe le se amount. Fe fa tai mo le sili mo le temnele e se limite. Okay. A fa pe fai la fa ta pe onta o lupi masila e sta soto ina le ya pe a le limas fu wa fe pe se la wa fe. Okay. E ma faia. E lo e se limite temine ma le nga fo yo le vai nga le kompo le sa fai lo e lupi masila. Me se a temi o le pisi fo le i tatu tanta i fa. Mo le kausu e le pusa moa, kausu e se le ki kai kasi. Kompo la lau iai umai kongo le package kasi, le kompo kasi. Mai ngau me ngalo ka ngau kiriki kasi le kau. Kau ako ai ale, ia vaenga i e sau peo le pusa moa. Ia meisio le sa failo le vaso le meta o falavilavi. Na tasi na. Falavilavi. Ia lo maua le lima pusa apa i lunga le website. Kasi along kau e whaakau mai. Sifuru pusa apa. Mo kako falavilavi ngi fa fai ngofia me sio ngai vai ngai o so fa matai ni lo fia fai me la to sa ngai ale fa fai ngofia Ma nei a tele e se fa mo sala fai se taimi tau la lata mai fa time sili o ia fufu nga company mo le masina i luma po ele a sia esa vai mo nei falo lo foi se le new venda o terminei ia pe o kako company ki kele la ia o aliki ia nei falo lo la ia Bluebird CK ia ma event ia ma lo fiso fatoanga okay o le o tam faile company Samoa makia fa sa fua tu la o nanga i lutu ia sia ku ia isi vai ngo sa vai ia mo falo lo ia mo fai ngo piki la kala kai fo le Maro e foi lea o nanga Samoa maki di lunga website ka o le whaakau. Akau.com. Le waso o ai uporu. Le waso o uporu ia o loo ia kaku whale o loa e whangaloa. Okay. Na lo man. Peo no whai loa to. So se vai nga uporu. So se vai nga uporu. O loo ia i lava le lo ia matu o nanga nga le whaakau. Ia e pei lava o Samoa maki. Ai palona e senga o le Samoa maki o le individual product. Alright. O loa kai kasi fo lele. A o le whaakau e kokongi le voucher. E whaafai ngofia e fo lele mo le malo la tunu. Kai inga kongi mai lau si lau tāla. Ia e ke alu lava whalo o loa o lo i lau o nanga le whaakau.com i kongo lo e tono ronu. Pai e lau whaatau worth si lau tāla. Ia lele. Simple.
Pe ole sa o nanga ngal sa mo makele ia ole whakau wa whaingoina whakau. Mo tatu. Inga ia mamau tu. Mamau mai tua. Sefet tupe. Sefet pensini. So no inga te tongi mai le tangata lai whafo le voucher i le Samoa make le whaatau. Okay. Ia to e whapi api ama tu sa unga ngā whori vainga le whakau. Walkei le whaonga. Ia sa ole tūle ia ana. Pai a tau si unga o whalatai. Tau i mulwhanua. Ia whaasanga mai anga i sa tapuala, dulmoenga. O mai i whale ula, malie. Olo iai dea o nanga, dongo fia al matosai na e luma, whakau so whate inga wale le mole ole whamoimoenga o nime, umai nei mawhai, whawhaingo fie. O te tau malanga mai pia, te le whakara pe patala o loa. Whai umai aia. Pikina whai la whalo loa. So, lai piki a whalo loa fo iai e double stock. Whakatau wale po le ate le wai leo le miti fo ia pe patala o loa. Nei a lava supply o whalo loa e. Tala i pe patala o loa tangata le le atu e tala le na. Tan pe patala o loa. A whaila i makongu o sakapuala whate ta inga. O la o tāle lua i leo auli. You know, mana o mia whaatau e whaise me tau mawhalalo matua. So tai lola ia i o i New Zealand, lafo mai loa i tamai tai le New Zealand, le whaakau ia o kou pepa sa ataroa sa lautala e whai ele whaatau i o i whalaloa le sa tapuala. O la so ta inga, sau tangata le sa tapuala e piki aku le pepa ia o kou e se so ta inga ale tau ofisa ma le whalaloa ma le tangata. Le sa tapuala mamao. Mana FCD. Ia, tutusa lava ma le Samoa Market. Alright. Se umalonga process le whaakau mai o tato ai nei whafu. Ia. E whaailoa o tato ai nei Samoa. Ia. Le whale o loa, ia ma le au whae o pepatalo o loa. Ia mai se o le ora nampa. Ia, o le temi lava tutongi, o le temi fo nai maua e whale o loa le notification. Ia. O le whaatau, ia ma vaenga uma o le whaatau. Ma le ora nampa. Ia, ma le ora nampa. Ia, e te sulai o le whale o loa. Whailoa ia ila ora namba, ave malau ID, pe o lesi whamanatu lei i o tatou ainga i whafo. Ia whaamauti noa le lei vaenga o mesio tangata i leo le apiki a whaatau. Ia wane i eise lave fo i leo mai whaapesi se le ingoa. Yes. Ia whautu atu fo ia tāpā uma ia IT. Ia mai uma ingoa i lunga le IT. Awa e eisi whale o loa aku whaape o le misi mai lesi ingoa e kasi. O le policy ai o la wonanga. Ia mautu uma ia information sia mo le pequeno whaatau. Okay, e il vesili leo te vai atu le sau wha mole pe a fia toi ma Amerika Samoa tō au ranga. Paenga fo i leo le whai mal whaatau mai tuila. O whapamana FCD. Ia masalo o le whainofa pe atu e. O ova mal tolu sfulu whaataunga mai Amerika Samoa, so. Ele 10 million nei ulo. Lau whai? Ia, lam whai. Lam whai. Wa so se vaenga lo langi. Whai Amerika Samoa, piki nei upor. Ia, mana ia. Pe piki foi sa vai la liki. So se vaenga la... Whai na piki. Whafonga mai len whapsiri. Ia. Whai ona piki. Whai me whaatau i Amerika Samoa. Whai ona whai me whaatau i Amerika Samoa. Ole se vaenga sa pisi lava Father's Day. O vaenga le delicious cakes. Ia walo i e whilau nanga vaenga nga. Ia whapea ma cherry cakes. Ole winga lau tala pisi ole. Piunga i kengi ngā kuskusi rungo keke sori. Happy Father's Day. Happy Father's Day, ia. Wai, ole whainga request matanga te whafope a tongi met keke. Whamole se whai hokare writing day lungo. Whaina, na whai Samoa Market whaino. Nana tau mai a, whai roa mai pole alwaenga te na happy birthday ai. Whai Samoa Market ona whai waenga na so tae o le swaenga lea. Ia mai ala inga piki o man whai da writing i lungo. Na ia te. O lesi vesili leo te mai tau atu, whamole mole vesili atu pe ese au nanga i le whanga. A leo wa kua kari marka kama mangele. Basic store i le whanga. E leo ka whao mangele. Ia nalo to e whapiama to al fesili lea mai Amerika Samoa. Ia. Pe o le mafuanga e inga fesili, nga sauko inga fesili lea o nga o le whaonga inga le website. Ia. Ia. Pe ono pe la u whaelo tu pe o le mamao le sa iai whaatau mai runga Samoa Market. Mai Alaska. Amerika. Alaska. Ia o Japan. Wow.
sainga. Ireland enough. Yeah. Ireland enough. Ia ma Ireland yang ngafi. Pe ole mamau le. Kusa it's a worldwide website. Ia pe ole website. It's a siasi le lunga le website, lunga le Google po ole search lunga le Google. Le www.samoamarket.com. Yeah. It's le stala ila lunga na. Ena faile lo fa tau pikini Samoa. So le. Am kau kia rika ko a inga lia. Ai me sala ia pani saina ma ai Ireland ole tamali Irish. O lo la ni Samoa. Ia. Tongi mai lana tamaftanga mai Ireland. Pikina le battles. Wow. Tamalo tuai foi le au nangal battles. Wow. Na sanga ia ide. 685 to the world. Yes. Ba mauna ole alu ole Samoa makita. Wai ki a fai roa foi da fionga ia fo. Mana ia te malo a ma ai foi a fo ma lupe mata sila vai ngai. O le tāua i le sili lena o watua ia o lua. O le fo fonga mai mo mai le tātou tunu. I le mea leo le taipe o sili lena o fatu sa le matonu i sa te puala. Le mea hoi le tāne le sifuru lua tāne le lua te vai tuai le istau maftanga lo matua ma le to ina le afiafi. Ia, ala ke karkalangoa le Facebook i lau kasen po la. Kau ko kongi mai se lau ka langa le i le whaakau. I le Samoa maki. Ale la manga ia nga olo wang sa o ai le whaloloa ka ue ma le ora nampa. Manga ia ke le sole. Nga le whatau. O le waku mana creator matu group chats. Whatasi ma whaloloa. Okay. Ma whai ona serve mai after hours. Ia, sole ia wai vai. Pigi ma whai. Le peo le whanga lue mai le whionga ia mangele ma. Singa lua ma whakawhaka. Singa lua ma whakawhaka. Ole sia ona ole whaakau.com. Ole whaakau. A mese lava aso ye tapune whaloloa. Ia. Te whaloloa te tele pe o aliki o whamatio. Mese la weekend. Ia. Ia whakakai inga fwoi la susa. Ia. A whapea whaise cash power i whaloloa ia. Penga ka kukongi sa o maile lima suka la whaere cash power whaloloa. A mese la susa pe a whapea loka whaloloa. A mese whaore me tau mafa. Pela lo wai e loka ya aliki sfulua. Lo la skonga e kwa kala la sungfua. A kwa ilanga whae lau whaakau. Ia e mwhainga whae whaakau i whalolo i tua i le time of weekend. O ngā ila o nanga whakau. I'm pretty sure work la fo le vaenga le au ko le whaakau i Savai. Yeah, Savai. Ke roe makua work up a o inga o ia i o ko wai e mamao mai masalo longa ia a liki e war ke le au mafi anga wai whalolo sainga. O maua umai o loa. So e makua i work up a whai Savai. Te kau le pole whaskonga. Vai whainga piki rau sa. Ia, me se la Alexa mo mai ngai e fo after hours. After hours. Longo ingo ko whinga runga le amal poa. Venga, tata tua inga manu tata Ei, sole. Malo, sole. O le whaingo fie. A vingo le. O le mepito sili nanta ua il dano tinu. O le whaingo fie. E te le tau sau ia pia, e te le tau sau i salolonga. Kusa, o ai alfa o loa, le ngu le kou, le ainga le kou ngu, e mwhainga whai rau whakau, le mele o le whakau. Vai le whapeo whalo loa mo fo i o. Ia fio anga, selecta, no le tasi tutua. Io, a me se whao loa lai maua umai o loa. O tolo le tu malo, ia manu tua o i whale le pawhai le salo loa. I whale le whama mai le, ia wale te tele, ia fio anga i tunu sia tatu. Aua nei tu o le whalo loa, whalo to ino le paumanufo. E sa ai le se fale o nga mafi. Le ava ko le o le wa nga ki le ko maro fe me lo ngo vinga afa pe fe me fa ka di masela. O vinga ave uma lo ye ko lo papo falo. Falo lo ai no ma ko ma ko i. Ina sa fa la yo no pe kala lo papa fala. Papa di sole. E o le mafuanga na lo foi le mavesete ma le afionga ia fo. Se selecta nga lo falo loa. Ia mfai ona tala ina pe patalo loa. Sili atu. O le manmanunga ina ia madiere pamalia ina tato customer. Ele ngate dea ia ni te ufa pela tunu ia a Samoa la lampa pa au tunu ma.
ya melinga fai a le Ia, fai a au fai lo ia matuai fai a fai fa fonga me mo tele sala fai pele sa no ia sa stain lava pale mai pe salo dia a fai fa fonga me le a fionga ia tupai ia le wo wi alofa mai tupai le mato motu fa mole mai ai o le o nanga fa kausa vai sa pene sa no ta si le motu o le mana mia tele la o nanga le sa ia no tu o le si va enga le he fai lo pena na vende si a le SOS wa le SOS i tonga fofu special kitchen supplies fatalo fatwai le ya Jeff malu la finger wing ia tasina vai nga fa nga mela to a me se ame meu fa foi fonga sa so me se termine fa i to sama wa pe tele events tu poi ia mau o moina lau o ipu fa nga ma so se te un la fa na so fa i mo vai nga fa pena me se vai nga le graduation yes sa o le tama ta watu wa pe ele fa pito au nga fa to fa tau so e mawhai a isi wharoloa i ona le stala mo ia o tau au. Ma whiko le processing a kaunga le skala. Le winga la o whamtalanga. Kai pe o meo au nanga o pātu ka avale. Ka pātu pa o ka avale. So e ka kaunga le skala mo ia o kou. Ia mawhai ren whai me whakau i whafu. Ia wā ko inga ia nga whakau me ka making you. Sila la ka avale whai man lo makua. O lang whare kongo koe kau saus ko inga kau su e sorungi pātul ka awa. Ia koe wala au i ka maiki, ia mwhainga whakau mai. Sa ole po laua, o le teminei la ia o nanga i lunga le Alright, mana ia. Vaenga lea le saimoto. Ia ue vaila ia. Fatala fatu fo isi vaenga lea sa me moto vaenga VJ. Ia pasi o le whiunga ia alofa. Ia o le tool vaenga make up parts. Ia o lo iai le au nanga lea le Jeff Sparks. Samoa. Okay. Ia ole Samoa. Samoa lo na long fai ngoinga lai. Ia. E wai lan mana ia whai ngofi. Okay, e isa si vaenga lo batsila. O pai aso talu ai pe tolu e vaso talu ai sa tala la fo vale TMC. Lei o vasto. Ia. Famna to ia tato wompa anga ia tunu mau. Lau fai fo ina na piki ina o kasama maki. Olo. Kiri kau sau vai Kiri kili. kau sau i vai tele po pia. Lau fai piki ina fai sto pe ona tala ina la fo le na. Ia o le Mr. Chicken. Tasina fala inga o lo dungo le Samoa Market. O le tato o lo a falo o lo ma fatoanga. Greg Malvang. Ia Greg Malvang. Greg Malvang. Tasina vai. Na fulu Greg. Ale kele o anga vai la au ele. A fai fo tau ko fuai e fatati se la fo ni matua le o nanga le fa lo mo fatoanga ia sili mo Greg Marai ne soani fo pe ai e mantua o lo ai ma fai ne fatawa i nei walking e ma fai fo ne fatawa online tu sala ia o le si vaenga o le website te ua whapea se si ai e tāpuni le lima pea manawa ngaluenga 24/7 le website. Open al website te pete moe e ala e moe ala i fo no whakau ping e se si e tawhia oi pa wan leo nei manawa le lima ia o oka e whai me after hours e process next day whai ngofia al process ne te ofisiri se si pe ai loka ma le website pe manawa e le ai mtala website ia mo au nanga whinga whatau Mea, malo, whaafatai tele ia vaenga tā ua lua tāla tala i le nei tai au, whaafonga mai mo fo i le tātou o tunu. Ia, te tonu e te tauana tali e tupa i le tāu sanga mō tātou i savai. Maisi ale vaenga leo le whaakau. Te iloa, e matoa tala whiunga lava mō tātou le mo tele sala whai. Se toi whaasao mai au a forma lupe matsila, o mwhai wani whaatau e cash power. Ia, saulele. Alright. Ole ona nga sabo market nga maka ma ya maka ro ma le cash power. Okay. Ya ma le pilo vai. Ia. Ole umia vai process le cash power le 1 minute. Ya e isi nga afia ko official va solente. Pa pe ai o ko piki cash power. O kalo fa. Si ai nga lunga Samoa market sa fa ilo ya le vai nga le process sa o se na ko telefone. Ya pe vai nga ya sa
Ke whapia tua vaenga le cash power madua maua ne minute. A tātou ia malora tunu ule o lo tongia ma cash power mai whafua. E vaenga lungo le website. E tā me ile mita nampa. Pe tasi vaenga, tasi nā vaenga whaintā ina patinuna le ngalwenga. O le mbau o mita nampa. Ma le tangata o le stale le mita. Tai e vaenga lunga e patumu. Tana sau umal vaenga na le asfale tom. Awa mele i tuto tau vidi da inga ni sa mo famol se ka me ngumelo mi ka se process e cash power. E mana e fatumu ma le tatu vaenga na. Tan sa wal watu. Okay. Tana som nat. Paftai. O le fa ingofia ina ma le tunu o ile au nanga au tau Samoa market o lo il to website. O lo ei foi ma le tatou ad le ma san foi na play atu tai au. Ia a maka mai step 1 e kau o le whaiunga i le tūlanga pena i le whaungai na lau onanga. Ai whawtai tere a fōa ma rupa sila mo le tananoanga nei tae au ina ia mālamala ma tili le tātou tunu. Ia whamanuia foi le tu e utou whaiva a wale tau tua ina o le tātou tunu e le ngata i Samoa nei. Ia ma atunu mau. Ia, ai manuia tere nei aso. Ia, saloe, vea iolo leo e whema whonga tau moli o le maa. Nga malanga ni tai au tong tau e moli o 12 whaftai tele e moli maavu noa i lau whionga e whapeo le 605 radio ea whaftai tele lava mole neam noa e whaiona tatala i ele maa au aunanga ia e misiola aunanga Samoa market ea moli tau tua ino malu si tatau tunu o le ngati Samoa nei ea au atunu e mau so svaenga lololangi whaftai atu fo ia matu vendors ta kapani olo matu ngā lue whatasi a whionga i tali i matu mai tai pule ia mesio o whainga luenga whaftai tele lava mole sesoani mai ia mesio tatu ngā luenga whai whatasi a wale tatu ino le ia malu si tatu atu nuu ia langi mai ina ia si tatu atu nuu i se au mga luenga o tue nei asu ia mesio e fwoi la mata ino le nei asu ia a whai e maua sau lunch whaftai dedi ale ai fa ngala unga Samoa market wala au pe message ya tunu mau ya wo mau ainga mau paanga te tongi mai sau tamo ftanga lungo Samoa market na ngai kore e piki peti kili vatu ya fa ftai mo mam no ya fa mene aso malo fa ftai lu masila ya o fa fonga mai mo le tato tunu tulanga pe o tala ai a fai te fia mo atili se mara manga atili te mo lungo le website del Samoa market ia po lunga fo lato Facebook page fai ngai private message ai pe fa so ta ai ia o se me vale wati ne vai ngole tai au le to 20 minuti on tale o leiva tado se atu fa fianga nei to tali mai fa au tado glame se on taulunga tale val town nei